Ej, ja sam Max. Imam 12 godina i idem u osnovnu školu Matka Laginje. Treniram košarku i kada odrastem želim biti astronom. Dobrodošli u epizodu glumačke probe koju ja još zovem Krv, znoj i suze. Probe su mjesto gdje se lik rađa. Hej, snag malo. I šta ja sad tu trebam, ti izlaziš iz kadra, ja zaboravila tekst. Pa nisam Ja zaboravila tekst. I gdje se ponekad raspada. Kad tumačiš nekog poput mog Milana, nema brzinskih rješenja. Uloga se ne dogodi, uloga se gradi. Već sam jednom to prošao. U filmu Meka bića Ivane Škrabalo. Pa sam znao koliko je tanka linija između živog lika i karikature. No srećom, na glavanji sam imao podršku svoje fora glumačke škvadre. Bilo je baš ono all in. Tu majstore, aj sad druga noga. Tu majstore, bravo. Aj sad druga. Pod budnim okom mentorica Marine i Tene naučio sam. Tijelo mora znati prije glave. I ako nema prave pripreme, nema ni dobre uloge. A onda se jednog dana dogodi klik. Došao sam na jednu probu, stao na scenu i sve mi je odjednom sjelo. Bez razmišljenja, bez forsiranja. Ono, kao ništa, dok si rekao keks. Vrijedilo je 6 mjeseci truda. Glumačka proba odjednom je postala film. Ali kod papira prometnuo se u pravog, živog dječaka, u Milana.